sini madam kasih titir prastab bono bo angkoi nai bini asu khaite bini sini mungina ni bagai. Over iboreta kasa sini di sini lo boroni. Hambai, mana sama? Tripura Mathani TWF Working President bo flag ti samani misingo je flag ni kok pisa sajaknai bo tabung misingono sanai bono jorari jago tini Khoi district TWF ni kaisa seminar o seminar ni bisingo sung tini Mombati sogui flag ti salaika oro phai sokoike borom gnang DC ni MDC borom gnang Ananto Deborma te boro sini leaders TWF ni Vice President Binamala Deborma members Shili Deborma members Promila Deborma tai oro district ni joto tai block ni tongbayo joto no ani peple hamjak matai chobani sibai flag rajnoitik khaika hangai joto no janjani flag tongo o flag kha kaisa mukha jungbo kaisa Tripura Mathani wings Tripura Mathani kaisa bri সংগঠন ngai jinbo kaisa flag rekha chini bobagra o flag kha o flag kha khop wan chukjagui no jungna flag rekha flag ni color oro tongo gokrang gosa kormo gokrang ama haike flag rijak oro logo tongo buri knei khai langa horoi kaisa hamo changtuijak o langa hormani langa kha chini kaisa sinimung chini kaya maya mukumu o langa bai chung mairok rabo mukhitung thaikitung kholo tabu khungka chini oro langa riman hingka o mukumu no nasikuni riwo sung sumaima tanglainai sung TWF rok sumaima tanglainai ebak sumai tangai no nongkhorjak changri khawoi jung langa dhingra pungya sak porjonto mukhitung thaikitung kholoi jung nogo phirok ya jat tabo khungka chini rajnoitik ni political ni bisingti chung abono wansuknai chini o langa dingra rimani mane no langa dingra pungya sak mane Greater Tripura Land manya sak porjonto chini andolono chung yakaya obo chini symbol tai kaisa aro tongo je kormo color kha chini Mongolian color obo Tripura sarong ni color aboni bagani chini kormoriwo kesa khungka hingkai blood thoi kesa color abako juddho ni kaisa color o blood color aboni bagino chungkha rajbongso ro hingka khorok bomya jat juddho khlaibo juddho joy khlainai jat o juddho ni color no blood thoi ni color chung mariwo ora athukri kaisa tongo athukri ni chini bekha hingka obono chung saimano drubotara aitorma aitorma hingka chini agi ni bororok chini jungno phorung kalangnai rok chini tamnani chuchu borachi je tongui thanai rok borok omo haikaino afro gori jung taksi gori rok hin saimano jung somoi rok jung jora rok jung tabu gori nasigi jung somoi no nasigo piaba a jorawo hingka যখন o drubotara যখন lama bakmaya phurunai o drubotara biango bo kasaitong hininai o drubotara no nasiginai lama bagmano obongkha agiwo jung lama bagman manirok lama sinimani rok lama chongman manirok tini oro chini oro gokrang tongo gokrang color hingka obono gokrang hingka gothang color
जों साइमानो बुफां रक गोथां हंगाय गोख्रां इंगि दंगो आबोनि बागैनो जों गोथां बोखा गोथां जों कुनु दिना बोखा गोथैया आबोनि बागैनो गोथां कालारि माने जों जुद्ध खालायनाय रक बोखा गोथां रक उनसुरिया रक ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड तुबनानि बागैनाय जों बोखा गोथांखाय आगरनानि बागैनो अ गोथां कालारिओ दिनै मुसुकनो सिदं जों जरानो नासिगै जों जरानो माया चागलायनाय जों अरबो दै थुइनाय रंनोबो अम हायकेनो मुइदो खायनानि मुसुंगो जे अरबो जात दफानि बागै अर हानि बागै जे थैरि थानाय रक बंने आत्ता शान्ति मानथुं बंने आत्ता जे सजागा फानथंथुं बं आत्ता बो शान्ति मानथुं निनो गोसो सायनानि खौ हामबाय जतन गांगाय जों खवाइ डिस्ट्रिक्ट TWF नि कासे सेमिनार 27 तारिख अगस्त 2022 दिनै जत जागावनो तीन पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 12टा डिस्ट्रिक्ट दङ 12टा डिस्ट्रिक्टनो जत जागाव जानजानि डिस्ट्रिक्ट खलाय दंगायो दिनै जों अर खलाय दंगा हंगाय खवाइ डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि बिसिंगो ब्लक दङ 4टा अब हंगा आश्रामबारी ब्लक नि बिसिंगो जों खलाय दङ आश्रामबारी ब्लक दङ रामचंद्रघाट ब्लक सुरमा ब्लक कमलपुर ब्लक अ ब्लक खबुइनो जों दिनै कासे सेमिनार खलाय दङ अ सेमिनार हंगा दिनै ब्लक नि प्रतिनिधि रग सपायजा अ प्रतिनिधि रग सपाय माने हंगाय बरक अलरेडी 16 तारिखो बरक सेमिनार खलाय पाइखा अ 16 तारिखो सेमिनार खायप्रु बरक बुमुं लिस्ट रहना तंमाने जे जागाव अल बडिनि लिस्ट रहना तंमाने बरक आदिनो रहय आंगिनाय ते अल बडिनि लिस्ट तुइ फाइका ताइ 20 जना खाय जे लिस्ट खलाय माने अ 20 जना हंगायसिनि बसकांगो कायसा राज्य सम्मेलन दंगो अ राज्य सम्मेलन पाथंनान बागे 20 जना रहनाय ताइ बंग अल बडिनि जे पिक्चार फोटो रहनाय अम हायके बरक तुइ फाइलायजाक दिनै डिस्ट्रिक्ट कमिटि रग अम हायकेनो बसकांने जे चिनि सेंट्रल कमिटिनि राज्य सम्मेलन अ राज्य सम्मेलन बरक थानाय बरक डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि 20 जना सिलेखाय बरक रहनाय ताइ बंगनि कमिटि अल बडी बरकनि पिक्चार ना हाजाकनाय ताइ बंगनि डिजिग्नेशन बंगनि सिगनेचार ताइ बंगनि फोन नाम्बार रहरनाय आबंखा जों बुबाग्रानो थाङो जों याफारैनाय अब बुबाग्रानि थानि न दंनाय अम हायके दिनै सेमिनार खलायजाखा अ सेमिनारनि बिसिंगो बरकनो अबनो जानंनाय जों जे बुसकांगो चिनि विलेज कमिटि निर्वाचन दङ अ विलेज कमिटि निर्वाचन बुरि रक तेबो भूमिका नाहानानि तेबो काहामकै सामुं तांनानि बागैनो दिनैनो अ सेमिनारगो कक साजांनाय बुरिनि संगठन चांगा खलायनानि बसकांनि बुबाग्रानि ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ताइ लास्ट फाइट रगनो जों उनस्रियाखायै लास्ट फाइट न जों जितिनानि बागै बसकां आगो गैतलांनानि बागैनो अ सेमिनार खलायजाक दङ